Припынак – Центральная городская больница. Наступный припынак – Стафеева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Стафеева. Автобус рухається по маршруту номер 11. Б. Припинок – Стафеева. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Усходні мікрорайон. Наступны прыпынак – Фок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Фок. Поважаныя пассажиры, будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок – Фок. Наступний припинок – Гаўрылава. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гаўрылава. Припинок – Гаўрылава. Наступний припинок – Палац спорту Вікторія. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Палац спорту Вікторія. Припинок – Палац спорту Вікторія. Наступний припинок – тролейбусний парк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – троллейбусный парк. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок – троллейбусний парк. Наступний припинок – Магазин вам рад. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Магазин вам рад. автобус рухається по маршруту номер 11. Б. Припинок – Магазин вам рад. наступний припинок – Вулиця Задворская. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вулиця Задворская. припинок – Вулиця Задворская. наступний припинок – Вулиця Старозадворская. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вулиця Старозадворская. припинок Вулиця Старозадворская. – наступний припинок – Вулиця Задворская. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вулиця Задворская. Автобус рухається у напрямку завода «Газоапарат». припинок Вулиця Задворская. – наступний припинок – Магазин вам рад. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок
Магазин вам рад. Припинок. Магазин вам рад. Наступний припинок. Новые задворцы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Новые задворцы. Поважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак. Новыя задворцы. Наступны прыпынак. Аўтааматараў. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Аўтааматараў. Припынок. Аўтааматараў. Наступный припынок. Белтрансконсалт. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Белтрансконсалт. Припынок. Белтрансконсалт. Наступный припынок. Машэнскага. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Машэнскага. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припынок. Машэнскага. Наступны прыпынак. Электратэхнічны завод. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак. Электратэхнічны завод. Прыпынак. Электратэхнічны завод. Наступны прыпынак. Электратэхнічны завод. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Электратэхнічны завод. Прыпынак. Электратэхнічны завод. Наступны прыпынак. Сярэдняя школа нумар 32. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Сярэдняя школа нумар 32. Автобус рухается по маршруту номер 11. П. Прыпынак. Сярэдняя школа нумар 32. Наступны прыпынак. Гагарына. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак. Гагарына. Прыпынак. Гагарына. Наступны прыпынак. Шасейная. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак. Шасейная. Прыпынак. Шасейная. Наступны прыпынак. Киевская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Киевская. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Киевская. Наступны прыпынак. Медицинский центр «Ладе». Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак. Медицинский центр «Ладе». Прыпынак. Медицинский центр «Ладе». Наступны прыпынак. Центр молодежной творчасці.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак – Зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Зялёная. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак – Зялёная. Наступны прыпынак – Мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Мопра. Прыпынак – Мопра. Наступны прыпынак – Праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Праспект Машэрава. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Праспект Машэрава. Наступны прыпынак – ЦУМ. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – ЦУМ. Прыпынак – ЦУМ. Наступны прыпынак – Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Леніна. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 11. Прыпынак – Леніна. Наступны прыпынак – Сквер Іконнікава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Сквер Іконнікава. Прыпынак – Сквер Іконнікава. Наступны прыпынак – Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Плошча Леніна. Прыпынак – Плошча Леніна. Наступны прыпынак – Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Міцкевіча. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – Міцкевіча. Наступны прыпынак – Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Савецкая. Прыпынак – Савецкая. Наступны прыпынак – Завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Завод газаапарат. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.